Okay, Nindin dinara ani computer kachi tanda desktop computer computer di part ki jeshi kya samsra tanga tu namgyu chitan desktop jeshi kya samba monitor yore display chedro ani keyboard yore ani mouse yore diga na ani main computer ki leba sena mindu ani ama sena mindu di desktop CPU central processing unit CPU de do ani ta de CPU de ani nanglo la khar gar yeme chik ani surface tanda jeshi kya samso tagi di khape ora CPU nangbo join je de CPU la power te o relo yora main ne CPU ta korana on power rise to ready cable di CPU ne out door dila monitor la monitor display chidure di targe dila VGA cable loire ani di ani keyboard da mouse USB port da ani keyboard mouse ani di internet cable re di internet cable re thake ched tangi di CPU di khacha ora di CPU khacha na ro ani mangbo jiyo de taro ani di tanda big jeshi kya ora and detail la jel greinda ani te nenge to sido di tangbo box do power di dene level re box la power level re di power supply re SMPS re ming sembar SMPS ani di market la nyona average kumu ke gas re ani ta dir da SMPS nanglo la ya in the out voltage khaje du yu me da dil pa ya gong yor ani SMPS la power dile ani power di khaje gore gobshe ke gore SMPS ki ro power di gobshe ke ani chi call gore te targi na ha gore motherboard la chi gore fan la gore ani de ko da di ta di sadin thomas hard disk tele da hard disk na bege to ne sadel le ro ani hard disk na lo la window operating system yora OS di hard disk na yore data ta khari na ani hard disk na yore ani power chik hard disk na to gore ani dosa di main dire motherboard la chik che hard disk na chik che ani fan la chik motherboard de tarki color request to sama SMPS ne lo motherboard de chik connect chi do de shinjini connect chi do ani de connect chik chi do ante dene fan la chik do cabinet ki fan del ani ta di nanglo motherboard nanglo sidra motherboard processor khorang gana fan chi yore ani de slot ni do ringu ni ani de koy dene ro dila di gang de la ram le dila ta ye ko ni tong ra de di ka sta di ma pi ro ta kesi CPU ta ina ro tangbo lo changma se ni ta na ma shi de dila ram random access memory ram Kazurdu model DDR3 4GB RAM is. This is the okay, so the slot ni do chik che ani ni ga dirishe de motherboard comes dual channel DDR3 nana ta generation yurta means ta ningba ta sawa lan yo ani nyama na DDR2 level ta thing tela DDR3 to ani thingsa DDR4 level ram korang gi version feature yaw tan yo ani di gang la de to photos de PCI Express 2 la do ani kesi ro de tanda de do di internet source to internet susa di kesi chola dona ro asil nanglo board kong for you get ro chola dona ani dela external PCI garer internet card PCI la ming symbol internet card le dela ya ram de ujore ani nyamdo la RJ internet susa sto di sobda ujore external kesi di chola do ajna ani dela external garer ani hard disk de do hard disk la SATA cable do SATA cable di motherboard la chik thure nyam the power supply di SMPS na lir ro ani ta kesi din sama correct chisana ro ani power on chida ro ani CPU khora sama khora ke di de
시도 디스플레이에서 and see the 인터넷까지 로 장구 마우 책이다. 장구 마우 책이다. That means through internet 레사다 도사 주라. 니가 봐도 communicate 지도 버다. Generally CPU la fan ni re cabinet fan jik che and processor fan. The fan gang Intel ni chido. 라서 아니 년진 지나는 다랑 쉐이가 아니 계세 아니 next video la ni hardware ga in this detail this tha to ra so to jana